Odluka gradskih vlasti da stanovnici centralnih beogradskih opština plaćaju porez uvećan za 40% odrazit će se prema nekim procenama samo na novčanike polovine vlasnika nekretnine. Upravi javnih prihoda tvrde da ostali i onako ne plaćaju porez. Novi obračun poreza na imovinu stići će na kućne adrese stanovnika Beograda do 15. avgusta. Oni koji žive na Starom gradu ili Vračaru platit će gradu oko 40% više nego prošle godine. Ni novi obračun, međutim, ne prati tržišnu cenu kvadrata nekretnina. Moja procena je u vreme današnje krize ne treba grad da uvede takve tržišne parametre, bi to bilo zaista veliki teret za naše sugrađane i mi ćemo vremenom doći do pravih tržišnih parametara, ali to vreme nije baš tako blizu kao što neki očekuju. Đilas inače tvrdi da nije tačno da polovina Beograđana ne plaća porez na imovinu. Bez obzira na olakšice za starost stanova i njihovih vlasnika, broj članova porodice i slično, građanima će novi nameti teško pasti. Narod ovako, pod ovakvim pritiskom i tempom neće dugo moći izdržati. Zašto? Kad je i ovako sve teško i skupo, ne treba. Ali ovo je sad situacija, koja je teška normalno za sve nas. Tako da je sad malo previše. Obveznici koji su dobili rešenje sa novom poreskom osnovicom trebalo bi da plate razliku između onoga što su već platili u prethodna 2 kvartala i veću ratu. Ana Roland Grubić, Fox televizija.